Bini abang enili nali tumphan Karbi Anglong arlo kiklang Voreng Awarsai APHUTHAK LABANGSO video long nang than pachini pon ikpo lapen kai kia so nali tum details bang ke LABANGSO video arlo si thek pon long ikpo aprang si KARDOM kadu kave Karbi Teach 2.0 YouTube channel long kelangara du anfans tami lapen nali tum jong si LABANGSO YouTube channel long nang kahomri milang pelte ke chingon pen subscribe ikon lapen adung hes tame belar jandui hodak tame nali tum berik dianon lalo pelte munon pinilia jada son le LABANGSO YouTube channel long upload tame nalitum mobile long an notification nali penalitum birta karjulong daprang ya panlo la penalitum jong si WhatsApp group long ki joini ninghang pulte LABANGSO video description along stamini le link pig derlo halabangso link long bear penalitum nang join don ikmilo tangte pini LABANGSO Voreng Awarsai APHUTHAK pathiek pen lang ponlo nang la pen jethan ponlo nang lapen nili nali tumhan LABANGSO puthak pathiek manang than pachini ponik po lapen nili LABANGSO advertisement alo kiklar daga bang nili ri ikpiklo mate rilos tame long lide damas nili LABANGSO la clear je stamina nali tumhan nili dak nang than pachini pon ikpo pusi kamatha ponlo nili dak an ma ke theklong lapen kan ma dak emek pen chichar la an bang nili nali tumhan dak nang than pachini pon ikpo lapen nali tumstame nang lang donikon tangti la son hila la dak tok pon la bang ke la sona Rastriya Madhyamik Shiksha Abhijan mate Office of the District Program Coordinator Karbi Anglong Autonomous Council hin penstame PAKLANG poniklo la pendak bangke kon ane pipini ke tok la bangke nili dak la an bang klar dak lam nili dak thek pon long ik edala la penali tum theklong bolte theklong la dak ko pipini tok pon la an bang e nili ta chini ik edala dak bang bihek mase la pen position wise vacancies bang dak la son la LDA com accountant upon the 5 nose and the pon la vacancy la pen qualification maximum qualification la bang ke BCom ki untang abang fu abang finang po la pen monthly 15,000 dak fix pusi dak tok pon la pen age limit bang ane la bang nili taklar pon paklar thego edat panai thani la pen number 2 bang ke grade 4 offense tame dak 5 nose and dak post bang do la pen maximum qualification ma higher secondary pass nang po la pen dak monthly salary la bang ke 8,000 fix pon la pen 8,000 pen ke ong bang long ni long le ne la bang protected lo pen number 3 long bang ta copy ni dak tos tame 5 nos ando dak post vacancy bang la pen maximum qualification dak class 8 pasanta jog iklo la pen dak bang per day na litum 250 long pon ikpo la bang ke la pen ka apply ni process tame dak ke thane dak tok pon las tame na litum application form la part 9 Assam ke part 9 labang so form lang si fill up ik sinang litum dak ki hang ateng documents na litum pidon ik nang po na pen last date ta dak ko kumantuan nila bang ke dak tok pon la mention pon lo last date la ke 28 April 2023 malami bon last date ke dan claro edet masini litanang litum hanan than pechini pon ik thek dat po la pen inspector of school office tifu LABANGSO address along nalitum humri dam ignang po dak tokki tokdo LABANGSO address advertisement alo ni nalitum han WhatsApp long nasenik po la penalitum stame lang pon pami igong la sining khang abang fu abang fitum do pul nalitum jog don igon la pen apply don igon kilong long le bang la bang ke mo phiralam la stame nalitum bor idunon amor ni sike nalitum stame long igwek po la pen dak pinaan ba alam dak tok pondos stame ni libanan than tekte det lo apen dak challenge ta 10 rupees challenge ta dak pa bond नहीं possible apen to pipine dak kitok pon dak pina ando nalitum thek pon long ige as nalitum lang pon ik pamena la pen LABANGSO video kan masero nalitum serego video lang misen pul nalitum LABANGSO video long misen comment pingo la pen LABANGSO YouTube channel jong sina anda subscribe kre lang pul nalitum subscribe igon la pen ching hon la pen support no tangte pinia video long bang nili la pathiek pel anchat sinang than pachini pon ik chat la pen pen ap ka prek update long lote nili update nali tum han nang than thu ik pola pen nili
wang tu patang de pinya video long mal an cholo la sido me thak me ka du ka ve Karbi 2.0 YouTube channel long kelang ra do an pas tamen nile hen pen